Kakenhon toket lani ke enquiry team kabla thong da ka housing department man toket alo ka jung ujor da ka sanghinyo tab youth council baki ten ki bari ban sam shaki pajba lingba ki community and rural development block kan sangba toket naru la shai ka sngi da ka basdang na gudam jong ka housing department ka badan hapo anong man song laban kan hangni bi kini kiten la shalan da ka wi ka company na po Kolkata ka pakateng ka Haryana Iron Works Private Limited ka wi ka company ka basu supply ni kamdis da ka company ka pinbi yakini kiten hakini kiten ka don gijing tho ka pen i maga jing ban jokini kiten ka long 0.4 mm kat ban ka leng ka sak HOC hadi maga ban jurup ni ban jingo markma ikini kiten la sham bagi don tang 0.4 mm ka bomot ka duna hadu 4 mm ka wi kiten Hari magalap iki sakhi satar bagi sabut bagadon gajing sisa hakabidi bagajing shalan yiki dikitin bagadon gajing letu adu 4 mm nagaleng kasang HWC kala ujor so umti kitana housing umarkis amarak oberthung pelong yiki gajing toket kambal anggan gajing toket kasang lasya kasngi na kaha go down jaga housing department godan po nang masang adu ko por khari uje mestep ta ha block pendusla kharasnong shira balakan kan long ka santarik adu ko por khandai steng mestep Nata hama frang bat mausun ram si na di blok kan long haka khandai tering adu ko por khandai steng men step Hawas Gentle District kajing toket kan long hapo thalas kan blok namdong sian di blok bat juwais housing department kata kudam jangka housing department kan long haka khat tarik matok blan adu ko por fu buji men step hari boy kajing toket kan long hapo kudam jangka housing department anu po haka khat lai tarik kada haki RTG block jok Eastern West Kasur District kata ka mairang bat kamu tharashan gajing toket kan long haka khan rutaring unai tung arjar sau na du kapor khandai baji mustap East Janta Hill District gajing toket kan long po kudam jong ka wapung si ani block ka badan po clearat anta kan long gajing toket du apo ka kudam jong ka saipong si ani block gajing toket kan long haka khat khandai taring unai tung arjar sau na du kapor khandai steng mustap kan South West Kasur District pat kajing toket kan long haka kudam jaka makorwa senadi blok pat kajing toket kan long haka arpo tarik unai tung arajar arpo saw nadu kapor khat uchi teng mestep Nagaland ka enquiry team kala batha bau director jaka housing wat kamjuru ki BDO jong barok ke blok di bandan haman ba penlong ane bawan kan ka kenhun toket aki blok ke jongki